Wayezothi emntanini wesikolo unamathanga amahle ayena. Bengathi yena kalendlela bengakhulumi kalendlela. Bokhuluma any girl nasaqala le ena fela le any girl re bitsa ko officing ya hae ana re thandi ke ga a principal a ke re ke le ka tla wena ka tlolla ka seboko sa hore o tsamaya o tshwara ngwana ka dibununyana entate ha hona a emme Nyaxolisa. o kolisa papa o qala o tshwara ngwana dirope a ke tshabo ya sekolong ne thata gore gale re galmela for dikete ene ke na le skete se senyane a so re ke a rata o tena skete se se khutshwane se senyane. Dumela maboko ga ke rola mogelesegile via it's your girl Dina Karen, this is Josie Bioscope lankitse me skat fanda go open up re mo strateng go a berekega. How are you Mfana ngi-right man, I'm just looking forward ukuthi sisebenze sincede abantu as always. yeah Yes. story sa fanda sisihlahla bolle Bona ukuthi mfana siphuma kanjani ngaso because sona si touching yabo, and I believe abantu abaningi bazo relate because into ekanje kumele stop mfana. mchana kushubile re na le dikese tsa gona mo re na le mama le ngwana ke bona ba re ngwaletseng re mamele fela gore ba re ngwaletse for eng mama kopa re jwetse gore ko ena mang and why o re ngwaletse dumela mme le kae ke teng mama teng ke nna mme wa Thandeka ke lengoletse gore le tlo nthusa ke na le principal a shwelang ngwana ka mme principal a go sekolong ke principal a go sekolong ba re ke state sebeko o etsa ngwana hantle o shebile dibunu tsa ngwana ka mme o shebile mara wa ngwana ka o re a ka bona mosadi hona mola ke ise ngwana sekolong ena o iponela mosadi hona mola so ke lebitsitse gore le ke le tlo nthusa ka nnete a tliwa ya go sekolo maybe wa go lwantsha taba ile ka ya go sekolong empa e ka re taba ka ha nke le hlohong amme ke ena Thandeka ke ena Thandeka eno mme wa reng fela Thandeka Ke teng mama le kae ke teng kopa re tlotlele gore wena why o tshaba go ya sekolong or bothata keng go sekolong mama a ke tshabo ya sekolong ne thata gore gale re galmela for dikete ene ke na le skete se senyane a so re ke a rata o tena skete se se khutshwane se senyane o tlwisisa principal a re fa punishment nna ka tshola ya 3 months bana ba bang ba tshola ya di 1 month how come nna ke tshola ya 3 months o suspendile for 3 months diwe for 3 months for tena skete se senyane le ba kae banyana gore 6 banyana ba tenne dikete tse senyane and yet bona ba fuwe di 1 month nna ke fuwe 3 months ka ofela why not tshwanetse ke tshole ya 3 months I can understand why 3 months ana no di exam di morao ke tlo pheta grade for eng ene jare ke gone simololang ene jare ke gone simololang le wena o kwena ke mang o joditse mama hore principal wa go shela ke mo joditse mama hore hona le taba e so mama a ya sekolong principal a ihana ga ba le board meeting ba gai ke taba ke 40 ke ntho tse nyane tse ya bazanga ba sa pheta ba itsusa gape ana no re makala nna ke fuwe 3 months jwang mara wena maiskat from a sister to ngwana ne a re tlotle wena ha se etse next le principal next o zame o tsusa taba tse ka mjotsa gore papa o moholo ene o principal wa ka moka o tlo reng ka ditaba tse so ha tshola ditaba tse so isa le re tloela mo principal matshanga a mayelo nna ke a ke di etse ditaba tse ke ile sekolong for o ithuta a ka tlela o tlo sheba bo papa especially principal wa understand mama wena mama kopa o njwetse mo es motsadi ngwana hao cause are let's get less singana ngitsi es motsadi wena o tloela ja ngwana a tsamaya every time ka skete se senyane no mama skete ke salmo se fedileng ine le hona ke ntse ke re ke a lokisa ngwana a tla tseba o thola skete se seja ke re wa tseba selemo se qala dintho di santsa di le thatanyana o sa tse o lokisa mola le mola ka ta reka stationery se a tura stationery rona jole mme so ne ke re uniform o bonyane sa le teng o tla nna qhoba ka ene no fihlela re fumana enja ntwe ke sexual harassment Ngibabhlungu mara ngifuna uku-understanda kuye umama mfana yabo ukuthi sibone ukuthi sidila necase kanjani umuntu omdala after sokwenzakele because I believe ukuthi bake babanikeza iwarning iqala bengamantombazana ningu6 angithi yeah so ma benikeza iwarning uke waye esikolweni wazama ukukhuluma nabo ukuthi bachazele isituation ukuthi because yazi why ngisho kanje ntwana ne it happens a lot these days ukuthi abantwana bona ngoba ubona bafisa ukuthi befake iskate esincinci uyangithola bethi ubona abanye befaka so uyawazama ukuthi mina umuntu omdala njengomuntu omdala uye ubachazele ukuthi no akusiyimina it's not like ngiyathanda ukuthi umntana amefake isimo ngisazama ukuhlanganisa uke wazama ukukhuluma naye eqaleni ntatekile ka bua le principal le motlatsi wa hae hore ke a kopa fona kwana ngwana a apare uniform
ke a lemo se fedileng empa e tla re nako ha e fihla ebe ke reka uniform e ntjha hore ngwana a kgone ho tswela pele ka sekolo a apere hantle ka tsela e kgethehileng. Hore ke ska ya sekolong hobane ke na le skete se senyane. O qadile leng principal ho etsa tje? From last year nahana. Ntho e too much. E tswile hape le this year. E tswile tseleng. So mama wa ke batla hore bonyane mohlomong re police station or re mo report go department. No, this thing ke sexual harassment e tlamehile e fitlhe mo gona ho ithuta hantle sekolong. No, e tlamehile e fitlhe mo mama because gape le 3 months. No yena ke first term. Senyetsa ngwana nako o tla sala morao ba bang ba le pele. So o tla mo khosa hore jwale a ithute a sana le pressure haholo. So ke tlo understand hape if utswe another male teachers are complaining hore ke na le skete se senyane ke dutse ka pele ke ena fela complainang. Ke ena fela complainang plus o go file le ntho e 3 months unfair 3 months ba bang ke di 1 month. Mama a o buto o nna gaufi mo mme ka re khapare mo tshekela o dula haufinyana mona mme re ka yang re lo re tswa jwang re tswa tsa ma straight fair. Alright re ke re tsamaye mo yo mme mfana mina ngizama uku-understand ngoba siloke sihamba siyixoxela nje sisabuza okuningi yabo so uprincipal yena nguprincipal lo uprincipal yeah kwenze Sibeko. so ngoba benu6 wena nana laba abanye and futhi into yaqala errong mfana ne that I picked out ukuthi ubeka mshele eqaleni so maybe probably that's the reason why decide ukuthi emgayele punishment ngoba unekwale akavumanga so laba abanye wena nono mase kaba ethi 1 month kanjalo ba iziketi zenu bezilingana ngithi bezilingana mina ngimangala abantu mase baya esikolweni ukuthi hayibo how come nina nesikolweni mina ngisahleli khana ngizwe ukuthi hayi bona bathole ama 1 month mina ngithole i3 months uyazwisisa and ngaso isikhathi sipanishele into eyi1 efanayo so bana ba bone aba go tlotlele as friends or witse ke principal le nna o tshwere di room next ha ba buwe ntshotse o tjo re bthata nje ke nna mo principal o itshebetse nna mo so a ke tsebe ka tisada gae onse ke ise ho mme wa ka re ise di upper parties re bone rena re ka thola thuso jwang so mama wena ha o reporta this thing ma teacher a mangwe bane ba reng matitjhere a mang a haholo a bomme ba ile ba makala haholo empa ba bang ba bontate o la nna bona difahle re tlo tjeka hona mona alright ko paretsa mele ka fa okay re tlo tjeka hona mona mme o dula hona mona ntate ke o atle wa tla mo before sis nkile ka wa budiwa mo I think ukuvule are a vule a kene ko pele atle wa tla mo wena re kile ratla batho wa bona ba a ke re wa tseba ha o tla mo ha motho ba fatshinyana empa ko sekolong ai marana sa khoni wa mo tseba motho wa ntate o tla ba jwalo a nka advantage bathong ba bomme a shebile le power a shebile le power ya hore ke principal ha ona motho a ka ba mo etsa letho empa ka ema dankie kopa re ehlise hanyane ere ke kokothe koko Ngicede mfana ungaze kuphuka ama nails koko knock knock ngathi kunomuntu ophendulayo khona le batho ne khona le batho ke re mama hona le batho Sanibona. yebo papa le kae Re teng le kae? re teng o bua le Dineo from Josie Bioscope okay lovers re tlisitswe ke mme ona le ngwana ba ba tseba ke re Thandeka. Thandeka mama o na le bothata mo re kopa re tswele mo ntle re khone o tlotla papa umuntu omdala inkinga tsa bana ke. ya ni ko kopa fela gore azukano ngakunceda umuntu omdala ngiyifake ngaphakathi Uyifaka kanjani? re batla go tlotla papa angithi wena usakhuluma noDineo la re kopa re mo ntle re khone o tlotla hanyana ke ke so mama kopa o tle ka fo site kopa o jetse papa gore why o re ngwaletse ntate dumela Dumela mme. ke gola wang hopola ke nna ma ya Thandeka a ke re ke le ka tla wena ka tlolla ka seboko sa hore o tsamaya o tshwara ngwana ka dibununyana entate ha hona a emme ha ona a emme ke tise ngwana ka sekolong hore a tlo ba tlhokotla sa tlhokomelo ya hao jolo ka ha le sekolong a ke re ha le hae o tla sa tlhokomelo ya ka jwale ke tla o tshepa jwang o le ntate o etsa tsona tse ho bana ba gona Mme. Re le ma-teacher le rena re batsadi. Ntate ke a utlwisisa empa ena wa ka o mo file 3 months suspension why ba le ba bang ba tile 1 month Mme o tla yana o magwafu a ko dimo. papa o kopa o nne le tsela o buisane o mo botsise dipotso re khone o buisane Mme we le rena re batsadi ba bana. Re tlhokomela bana ko sekolong jaaka le wena re tsa phate hao go tlhokomela bana ko ha ya ke re mme.
go ntse jang mare mme o na le problem ya gore ngwana iketle pele nana a ke re tlo o itshware ke bagolo ke sentse le principal la gago o batla go tseba gore why o mo tshwara dirope o na le problem ha ke hane bana ba tlile kale nkeng ya gore ba apara diskete tse di khutshwane wena mamela pele papa a ke re ra buisana o buile gore wena wa mo harass that's sexual harassment and then wa suspecta mbali 6 wa suspenda bana ba bangwe for a month ene wa mo fa 3 months why ene o no tshwantse o mo fe 3 months suspension okay eo ke a utlwa eo ya 3 months ya go tshwara tla bua mme we Thandeka o na le isago entle gagolo dibuka tsentse ke di tshwere mona re go bontsha something fela ga ke tlhoke dibuka bodi re bua ka taba ya gore why o mo file a re qale ka why o mo file 3 months isago entle gagolo setšhabeng o tlhagile as a top tier student mo departmenteng mo 3 months a ile ko high a suspendilwe eo o tla ba bua a ikutsa sentle mo tlhaloganyong e tlo ra bua be re mo tsenya mo program yang papa 3 months ke re tlamile nne go sekolong gore a ithute o tshwantse nne go sekolong gore le ene a ithute ke le di extra lessons a lo di provide go sekolong a ka solle morago ka re go na le material o ke itseng gore mo tsamaiso ya hae sekolong nna ke sa understand the subject or topic mo bukeng ke tlo thuswa ke mang o tla thuswa wena o stoutu papa wena hele wena o stoutu ngwana ngwaka ai bos ka ba batla o ntlhantsha ntatehle ka ngwana ka monyane ka lekale it takes a village to raise a child to raise a child ne and le saying yakho mama ethethi umoya ngicela sikhulume naye kakuhle Grootman okay it takes a village mina ngizwe ngibone ngani ukuthi Grootman uzosisela ngokushasha ngokuthi sithi siya le Swaziland wena uqale siqale eBotswana sizoya le eSwaziland yesithathele isikhathi le Grootman lami thina sele indaba eyi1 okokuqala Grootman lami njenge principal okokuqala wena abazali mabeza kuwena ngoba uyazi ukuthi imndeni yaxakeka ngithi yebo so sometimes ungathola ukuthi umntana ufaka isiketi esincinci not because uyathanda but because of his situation njengomala uyasixelela ukuthi uke waza kuwo wazokhulumisana nawe ekubuza ukuthi principal angimanga kakuhle ngiceda ukuthenga istationery ngiceda ukuthini and iyayibona yes yonke into usahlanganisa uma wena njengomuntu awuzange waba nenhliziyo ukuthi mhlambe umbekezelele usisi omhlambe njengomuntu omdala isikolo sincede umntana yebo njengomzali hakujwalo hakayiponna mosala wena wetsa jwang why ngwana a re gape o mo tshwara le dirope why o kala o sheba ngwana dirope o mo tshwara le dirope principal ne ke bua le bone ba ka fela ke re tleng bana ba mare wena ska ntshwara o tlogona le nna o re ke dirope o ska ntshwara wena una le problem papa umbambelana una le problem le nna batla gore ke na le dirope go bambi a ke go bambi nna ke a go tshwarisa ntate wena firstly ntho o entseng re tlo go ya go sekolong sa hao because una le there's a application possibility hore a se nna ke le one tsholo ba bang ba tshaba lo bua mo le ko sekolong uke washo kuwena ukuthi amathanga akho a di ayena rupe tsa ka di dintle hape bana le bua maka a bua maka jwang ngwana nka sa bui maka ba nna le sebete sa go tla mo wena o tla go bua ntho bengicela ntwana yami ifunga ngivumela bengicela nje u2 minutes ngifuna ukukhuluma noGrootman la ngaphakathi Mr Jones please let's talk etsile gape re tlo go mokhapa gore a ye tronkong o ikutlwa jwang mama this thing e re tlo go e solve ke sexual harassment le wena ke batla gore o go bula case mem ke tlo e bula ha yo right ntse o tsho ga re safe matsong a principal and haona ke tlo etsa jang ke tlo tshaba lo ya sekolong ka dintho tse so ana no ke tlo etsa jang ke tlo tla ma go tshintsha sekolo o ke tlole sekolo ene ga bona muaka wa sekolo a ke mo blame mara wa zama re etse jang and wa hlalosa gore this year the reason ya gore sketa ha si okay fees stationery ke January dia tura hape re itshekela dibuka haona teacher maybe e tshepang go sekolong e khona go dula lena o bo motlotlela what's happening because nna ke fila gore go tla nna le teacher e a ka khona go mo thusa hai kumet o teng mem kumet ke neng ka reng ga utlwana nyana le nang ka tsama ho mo hlahlobela situation e ho jwang o buele ene hape because this matter re tlo go ya le go sekolong re o reporta this matter le go sekolong le go department and then after mo re tlo go find out gore re khona go bula le case na because personally nna ke fila gore ke sexual harassment emme so ona bothata le wa go bula le case a ke na bothata le ona le re kae le tabe ya gore 3 months ha wa ya sekolong Department of Education a marlo a bona gore etsalang no lo mfana usafuna nje ukuthi sicale sikhulumisane naye sicoxe naye njengamadoda yabo so ngishiya Mr Jones saka
because yena uyakhuluma mara akakhulumi lento esifuna uyiva. So safuna ukuthi angithi soqala esikoleni mfana lona kahle kahle ngiyabona ukuthi baningi abantwana abayenze lento uyangithola. So into soyenza sizolanda abantwana ngoba namhlanje kuyi weekend and siyabona Monday sizohamba siyothatha labantwana isibonise bona mara lo mgulukudu wona sizohamba nawe ejele manje sisuka la yebo sizothi sesikhuluma lokho okuningi after labantombazana amanye sekefikile asitshela ukuthi kuhamba kanjani. Mr Jones kuyalunga lapho otsho since batsama hantle kuyalunga lapho. Which I love the fact that you so brave with nana. You brave the fact that you utlemo and then uta report into a out of like you saying you feel like I say anything. You think Una has to speak against Ngiyaxolisa. Uxolisa mpapa uqala utshwara ngwana dirupi. Ngiyaxolisa yazi la esikoleni besithi suba nendlela yakho ukuthi sikhulumisane indlela kahle. Ngiyaxolisa Thandeka. Indlela kahle kanjani? Akiri wena unosebatla umamela pele papa. Besifanele ukuthi nabazali sihlangane kahle sikhulume le ndaba. Ngikhuluma ini thina nangumzali la. Akiri uzamile aruthi ke makgetlo ke why dismiss umukubile for 3 months akiri wena una le power 3 months. Why wena okay Khulumani yazi singaphakathi la bengikubuza umbuzo oyi1 ngathi why uzothi emntanini wesikolo unamathanga amahle ayena bengathi yena kalendlela bengakhulumi kalendlela ukhuluma any girl nasaqala lesi ena phela le any girl bitsa ko officing ya high ana thandi ke ga a principal no yaxolisa kakhulu uxolisa ukuthini ngixolisa ngicelele uxolisa ko batho ba bayithuba ongaqala uxolisa ukuthini mama Thandeka kopa uyintshwarele mare like itshwarela mamela pele mo mama mamela pele mama issue e re tlo go isolve ha ona bothata kopa mo mamele pele gore o batla o reng mme kopa uyintshwarele mme kopa uyintshwarele ntwena ke etsahala hape mona sekolong mona ke ntse mistake e kholo ha go ne ke nana tabena re tla solve ka tsela engwe le batsadi mara ke a bona gore ke ga feta mo le ka jumpa mo next affiliate officer mo teng kopa uyintshwarele mme kopa tabena re sa iphute hantle ya ka lapa e se ka go mapodiseng e se ka feta mo e tshwanetse papa situation e ka se o ithuti papa mamela ntwana kokucala waye ungafuni kuya emapholiseni if you are not guilty angithi wena ukho guilty Khulumani awukaze wenza next umntana abantu usebenzise umthetho osebenziswa ngoprincipal ukuze uthathe le decision oyithathile ukuthi umsuspend for 3 months angithi so mangabe umthetho wale umthetho uyavumela vele we-education ukuthi wena njenge principal you are allowed ukuthi ususpend umntana for 3 months for ukuthi ugcoke isikete esincinci if lo mthetho uyakuvumela then you will be a free man. Okay, I'll definitely do that. I'm going to have contact with my district department to deal with this matters of agents. Why you mare kana no re tlo go qala go sekolong sa ho papa re qala go sekolong sa ho re na le meeting wa taba e khose rona re fila gore ha wa qala ka ngwana wena ha o tlo go qetella ka ena kere so this matter era go iqala go teng ha re fetsa ra go bula case le mama ya sexual harassment. I'm so sorry mare o tlamile le wena o utlo at the end because ke feel ngare this thing e mo wena bona o pala le go itshwara le mo go rona mo khona ukubona ma or usebenzisa lamazaza for ukubona angiboni kahle go okay angiboni kahle ana no ke tlo feel comfortable jwang wena o tlo thola jesho ya ha hona le motho le ena o ya tronkong a go tshwara dirope ya re no tsa o nkare dida di brand tse di saleyo o tsugutso ka dirope tse di saleyo so o ntsa bona hantle o ntse mare dirope tse di tshowa di bona ke motho o bona mare o di bona yang dirope tse di wa o di bona jwang o di bona yang dirope ha ke motho o bonang hantle o tswang o dirope tsone wa di bona o mo khapa ke re la bas waiwa uzoyifuna phambili Khulumani ngoba kuyabanda la uya khona uba jwetse gore ka tshwaya o tla tronkong let's take this guy because uyedele wena Khulumani o tla tshwara wa xolisa a tsamaye tronkong tsamaye pa tsamaye ha wa tswa content ha wena mamzo o fila yang vele gore go thuse today re tlile ke a leboa haholo hlemme ke a leboa le ntuse haholo bana tabena na ho bona la gore tla fita pele bana ba bang le bona ba tla mohlo mo ba tla tswella le bona ba ke ba hlaelle pele gore ba gile ba kopana le bothata bo tjena and when you were the voice of many girls so I hope hore le ba di victims tse tshwanang le nna ba tla gona gore ba yeme and fight against the principal tse so le wena o itumetse gore qala ka police station itumetse gore re lo qala ka police station Monday re sekolong a re sa le comfortable around principal wa rona he's supposed to be a father figure iseng gore a bone di girlfriend o basadi ba neng ba sekolo na ke a leboga gore wena o brave and o
boleletse le mama hao, you were very honest le mama hao. Le wena mama, I'm very proud of you gore o mametse ngwana hao. Because of batsadi ba bangwe ebile ha ba batla go mamela bana when it Ha ke comes sa to. mo mamelwa o tla mamelwa ke mang? Thank O you. tla qetella wela hona mola lemeneng la ditau. Thank you. Mme. Thank you Mzansi, my name is Dineo Kharo. A gona so sewa. O butole ra motsamaisi. O butole e tlamile a ye tronko, tlamile a reportuele ko sekolong. I love the fact that Thandeka came to speak with us. O buetse bana ba bangata mo South Africa. These issues di a etsagala mo baneng ba bangata here in Mzansi. And ba tshaba go bua because of ma teacher le ma principal ba ba tshabisa. Nagana 3 months suspension just because of wena dirope tsa go di white. Josie Bioscope, thank you for tuning us. So my name is Dineo Kharo and the whole team, we do love you. Tlogola mona ga go le ona o dirisang puisano on all details go Josie Bioscope everywhere. Bona, peace and love.